Standardno ili ovo posebno, pogledajte što smo napravili. Zdravo dragi prijatelji, naravno praznici su i prilika da se napravi nešto zaista lijepo i slatko. Mi ćemo danas da napravimo tiramisu. Jeste mali izazov, ali je i sladak. Tu su piškote, 100 g šećera, 500 ml slatkog vrhnja, naravno mascarpone, sir 500 g, 6 komada jaja i da počnemo. Kao prvo moramo odvojiti žumanca od bilanjaka. Sad u jaje dodajemo pola ove zdjelice šećera, to je 100 g. Pogledajte, evo, šećer je fino se sjedinio sa žubancima. Mi smo ranije pripremili ovdje jednu posudu sa vodom. Moramo na pari da završimo ovo miješanje, fino da se to zgustne. Bitno je samo stalno miješati i pratiti, znači, gustinu. Evo, pogledajte, 15 minuta je trebalo neprestano miješati jaja i šećer na vreloj pari da dobijemo ovakvu teksturu, što kaže stručnjaci, jel? Kao puding. I ona je spremna za frižider, mora biti potpuno hladna. Ostavit ćemo malo da se posuda ohladi, pošto je vruća, i obavezno u frižider da se potpuno ohladi. Da vidimo što smo radili. Ohladilo se dovoljno. Morali smo pokriti folijom da se ne hvata kora na ovome. Sljedeće što treba uraditi, dodati ohlađeni mascarpone u ovu smjesu jaja i šećera. I sad to fino izmiješamo zajedno. Smjesu mascarponea, jaja i šećera, ovako ohlađenu i pripremljenu, vraćamo u frižider da ostane hladna, dok mi u međuvremenu umutimo slatko vrhnje. Ovdje je pola litre slatkog vrhnja. Slatko vrhnje treba mutiti pažljivo da ne postane pregusto. I da, ne treba dodavati više šećera, dovoljno je šećera u smjesi sa jajima. Evo, to je otprilike to. U slatko vrhnje dodat ćemo mascarpone i jaja. Sad ovo sve fino lagano sjedinimo. Ovo je instant kafa, jedna velika kaška instant kafe. Pripremite se sa vodom. Dodat ćemo aromu po našem izboru, ovo je aroma vanilije. Ja sam se odlučio za ovakve posude plastične, vi možete u jednu veću posudu, staklenu, kalupe po izboru. Meni je zgodnije ovako u ove posude, fino poklopim u frižider i uzimam po potrebi koliko treba. Piškote obavezno vrlo brzo namačite, nikako i ne zadržavajte više od 2 sekunde. I redamo. I sada dodajemo
mascarpone smjesu. Nastavljamo sa redanjem piškota, drugi red. Ovdje vrijedi zaista i uložiti trud i muku jer rezultat na kraju bude fantazija. I na kraju naravno dodajemo kakao. Prva posuda je gotova, odmah poklopimo i hitro u frižider na hlađenje. Evo pogledajte koliko smo mi uradili tiramisua od upotrebljene količine 500 grama piškota i ostalih količina koje ste vidjeli. Slatke muke moje, šta da prvo probam? Ili oboje ili samo jedno? Standardno ili ovo posebno, pogledajte što smo napravili? Probat ću oboje. Ja ću u vaše ime se namučiti malo da to probam. Najbolje sebe nagraditi za dobar. Ovo je specijalno izdanje našeg tiramisua. Uradili smo ga u čaši. Znači, maksimalno iskoristili sve. Fantastik.